محمد بيان رجع ولا جيس ساورمو إيا لبسا محمد بيان صوت مبردك أني أبني مچا هيداني متر هادني كامر رادك أني بكك اللي انسرن بان رجيسني قرآن تكرهو برباد مچان سرنجر حرامي في حلال نمني أصو برسيسو أني في فتين دلقت أنا ما برسيسي توني سنتاتو هنتاتو وانا جاي جنني جنة وانا جاي جنني جنة واني مفكر الناس ولدتنديس كبدوتي ماما بياني بان متى خنك كبدوتي مثلا دارتي انت كمسي امه سيبافتي تفهم استقلي اسرا حسنتو انت علماء يودا تفيتك على دودين بيا خيسا اني هجا راسي في دولار ما بيان والله بالله سير رغتاني سير جچا ما سين جچان جرولان كبجا أبولما كبجا أمة مسلمة كبجا أمة أورومو كبجا أمة أرجعيو يجوبات أكنا سيئسفنا وليس هنا من مراد سيئسنا نوتي كوبا كبادو تك مرجس خيس ورد برسيفتو لي أكسجل أبترا كمان سيقونا نوتي ونما نتبرسيفتو مالي تك مسكالة بوست قد أجرى قياخنا قربان كنا بوما كيف دو بوسما مسكالة بوست قد أجرى قربان فيسبوك التورم ولا ما بيواني قد أجرى أنا لين خاسنين قرسيسا ما بيواني قد أجرى لا كان إذا بوست قد يرى أن جبانا قبيدو بدمله قياتو كواي سارة دو بچان جرولانا أرجتني مي قياتو كواي واي أستاذ بيان مره أستاذ ما بيان دو بدين بيكوني أرى قربان كوني خنو مسكالة خنا بوستي قد يا أورومو مسلمة دقى فدا أرجع دقى خنو قربان خنا قربان كنا ما تكو أمني خنيا خارج جي يوم مشاخنا ولي كبري هداني رفين سرها دني منا مراتا جيسو كابدي أورومون نتشي كوتي مانوسان ما نتوسان جمال الجيفان بابا مين بروفان اي سجرن هنگنا من چكون تاي وان كان بوستي قد اي گند سنتين دي منونجو اي سجرتاني سن اي سجرتانا مچكنا هدا فيان كابو والله هدا رفين سر آدمي من مراتا سينو كابو ماما بيان انتو وكني جارتي ساتا في كليب بيدا ليدي نمني وندي قلقل راحاتي قدو سنفينو نتمني اررقين فونو هنفينو تفادنا التي نفوسفنا بيا خيسا نخاف قربانكو والله يفانو بالله سجرانوج مجاخنا والله يورمو رغانا تانا مري بسدي نسرتني اني ماما بيان كان لولا فين توري irratti lola ture oromo wallahi guyyaatu ko jechata ko kuudee fin beekwani ani garu khale galgala jaartiin saatun nama kuma meeka khataa'ee laalu irratti anaatu godhe isin illallatu bagaan godhe dabree jira jaarsi khiyya yokkasin najaalate baatu mirgasaati jetten talti oson qaanfatin intalti safuu fixattee jechuudha yo sila dhugan dhiirate he ilmu muslima oromo harargeete he ilata sadenitti narra haram qaadi qoreti halaje gabwa sila arama mamat sila namakkasite gabwa debi oromo nadisu didje masqala lama waljala postinu gode jechuda ustaza jette umman khaysat qaraw jiran sina khasu sinisi usamata jafalale khas mayatan akagar tani fina sirra khayani kanafi umman kenya ko oromo hararge جمال الجيفان أستاذ جمال الجيفان بابا شيخ أمين بروفان مجان فيان كابو حركسا ولدته دارفين سراها دا بكك لنسنا غرخايا من مراتا هاگا فيي فرقو كانوا ما ونجر بيين ياتني سورس جلا خفل تنلين gubadden lolu jiran jaladden lolu jira sinitin fakati wallahi yani ajanda to ko kaysan senu jetin oromo wallahi billahi ajanda media kana
akka kophee udaanii irra ejjatanii ittiin dheessu jira. Garuu dhimmi maama bayyaan kun dhimma kiyya. Obboleessa kiyya. Meediyaa kanarraan jira akka nama tokkootti. Yoo nan dubbanne namni dubbatu hin jiru. Ummanni hooloonni meediyaa kanarraa hundinuu mucaa kana qabanii fuudhootti dalagachuu jiran. Viidiyoo irraa arabanii akka meeshaa kaayatanii taphachuu jiran. Sinii galee badawni wal geesse tun. Innillee afaan rarraaseeti mana waraabeessaa hunda dhaqeetti harargeen uqaanyeessaa. Nuti diina keenya jala daddantanii mataan cabsuun dhaqqabdu maama bayyaan ganaa gastis akka rayyoo si agarre siidhumatti mana qabda. Yoo mana kan kee peejii gurguddaan manirra si hordofu qabda laal. Tiktookii illee feesbuuk illee mana namaarra deemtee wanni si ashkaraa akkananii waan faransee afaanii guuraniif hin jirtu. Wallahi dhagee ayyaa Oromoo. Ni hidha mucaa nuti hidhata. Bakka. Ni hidhan. Tasmaanatti ergiti geema. Ana kan keessi khiyyana gubate. Akka keessi khiyyana gubate wallahi billahi rabbiitu na bee khabar. Guyyuma guyyaan mucaan halayyad deemaa jira guyyaa waan fokkotaa waan isarraan eeggamne waan isarraa hin fakkaanne waan isarraan deemne. Godhuun qabu kana wanni akkanarraan eeggamu. Namni keenyas meediyaa qofaan itti iyyuu hin qabdalla. Meediyaa qofaan itti iyyuu osoo hin taane mucaa tokko kan maqaa isaa yaamuun feene jira. Kanarra guyyaa kana bira oole kan waan silaa irraa dhorkuu qabu gosti tokko jira. Garuu innillee xiyyeeffannaan isaa ajandaa ta'uudhaaf ture. Ani maqaa isaa yaamu. Maqaa isaa yaamuu hin barbaadu. Mahammad Bayyaan dhagaa wal dhageessisaa Oromoo. Iyya labsa. Mahammad Bayyaan suutuma bira dhaqanii qabanii mucaa hidhanii mataarraa haadanii qaamarraa dhiqanii bakka qilleensirra baane geessanii quraanatti qaruu barbaada mucaan sirriin jiru. Sirriin jiru. Haraamii fi halaal namni osoo barsiisuu ani fifitiin dalagadhaa namaa barsiisee jechuunis hin taatu. Waan najai jenne ni janna. Waan najai je ni janna. Waan hin fakkaannes walitti hin dhiisu. Diaspora faranjii baadiyyaa firraa baastee osuma ruuza faranjii kadhatu osoo daabboo dhalaa biyya arabaa kadhatu guutuu nuurri irraa deeme. Wallahi ijoollee biyya arabaa tana miskiina akkamisiin goone yaa Oromoo. What happened? Gurbaa viidiyoo booniyyee irraa fuudhe sanirraan dubbachaa jira bari lubboo. Argitanii? Jibbitanii jaalattanii booniyyeen jaartiin nuun taatu. Jibbitanii jaalattanii inshaallah maama bayyaaniin jaaladha yoo jechaa ooles nuti maama bayyaan mataa irraa mana maraataatti hiina malee wallahi billahi Mahammad Bayyaan booni